Gde ste vi meni šmekeri moji, kaj mi radite macani? Za danas sam mislio malo Alphanum Demo chill streamovanja jer mi je policija to preporučila. Malo ćemo neka fina muzikica dok ja igram ovu video igricu. Nakon toga ćemo malo da reagiramo na Alphanum Demo video zapise. Pa recite chat šta maji ovih tjedan. Kod mene nema ništa Alphanum Demo, evo ceo dan sam drkao onako baš divlje i sad evo bas mi se streamuje. Hvala za 12 kuna za x donja crta Southguard moj za uvek donja crta xz. Da vidimo šta kaže za x donja crta Southguard moj za uvek donja crta xz. Najebem ti se sestre Serbian Eagle. Praviš se fina do Alphanum Demo i juče si se kurčio da si izgazio 3 deteta. Ma slušaj bre vamo ti za x donja crta Southguard moj za uvek donja crta xz. Alphanum Demo, ja sam došao da streamujem na finjaka. A ti meni ovde uništavaš ovako lep dan samo da znaš da ću ti se najebati mame pičko jedna, zapamtit ćeš ti mene kad si lagao da sam ubio nekog. Iako je to faktualno tačno. Ajmo dalje. Dobrodošla mi ga Sanja u stream. Kako ti dan prolazi? Who do you think you are? Few days ago you ran over my child. And I've been calling you ever since and you would not answer any of my calls. Alo Bona. Marš mi iz streama bre. E tako. Banovana. Pa majku mu jebem, jel samo mene hoće da jebevaju. Dajte pustite me na miru u kurac, hoću Alphanum Demo bre i ja Alphanum Demo da se odmorim. Ko da sam ubio nekog Alphanum Demo jebote. Da chat. To su teški kompleksaši. Oni su samo ljubomorni bre. Moj kabriolet najjači. What is your favorite song of all time? Omiljena pesma. Pa ne znam. Kad bi baš morao nešto da izaberem. Verovatno Ireno Uvera Kidot Boxing Boba. Majku ti jebem ti mene opet hoćeš da zafrkavaš. E pa natakarim ti kurac u dupe, mrš mi iz četa, mrš Alphanum Demo ma najjače reši. Jao chat bre ne mogu više ovo, aj samo da reagujemo na neš. I see him. Fuck, I gotta heal. What? What the fuck's happening? What the hell was that? The potato was fucking insane. I was holding it so fucking straight. What a fucking nigger. Jeez, oh my god. Hahaha, jao chat, jeste čuli. Sorry, but what the fuck? Rekao je niger. What a fucking Ma ajmo mi asshole. dalje. Ne. Chat, ovo je fake. Sklanjaj mi ovo sa streama bre. Jebem vam materu pičku mrtvu, ovo se nije desilo, nisam to uradio jebote, nisam, nemate dokaz, nisam, ne bi ja nikad, nisam, alo bre nisam, ne možete da Alphanum Demo dokažete ništa, nikad me nećete uhvatiti Allahu, Alphanum Demo Akbar, nikad me. Čujete šta vam kažem bre, nemate dokaze, nisam bre, nema šta vi pričate, nisam Alphanum Demo to uradio, oni Alphanum Demo su sami skočili pod auto jebote, nisam, zašto bi pomislili da jesam jebote, nemate dokaze, pustite me na miru, ubiću se ako me ovaj video je sponzorisan od Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends je moja omiljena igrica. Sise. Jel moram nešto više da kažem? Idite u video opis i uzmite bonus nagrade. Sise će doći tokom vremena, majke mi. A sad gde smo stali? A da. Nikad me nećete uhvatiti pičke raspale, nisam ništa skrivio, ne Alphanum Demo, možete mi ništa